Lebs ibashi bya mahungu ya SABC. Hi Mashala Twi kusuka Studio 10 Auckland Park eJoni. Shiti komba vuxaka bya Floyd Shivambu na vandla ra MK Party byi fike emakumu. Kambe xivutiso hileswaku xana u ta tivisa vandla rintshwa mundzuku ke? Nxavo wa nyama na sonwa swo kala xihoko swi tlakukile. A swi tiva leswaku timbilu ta hina va ti tshovile ka minkarhi yo tala kambe lowu nkarhi wa leswaku hi va na vona hi tsaka na vona hi tiphina na vona. Kasi eka mitlangu a ku ri ntsako eka maAfrika mixo namuntlha Proteas va vile na xidlodlo xa ICC World Test Championship. Baka hina intsako tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 riperile. Musunguri wa vandla ra MK Party Jabulani Khumalo u lerisiwe ku hakela magqwetha ya MK Party. Leswi ta endzhaku loko Khumalo a tshike ku ya mahlweni na xikombelo xa yena ekhoto xo koxa vun'winyi bya vandla ra Umkhonto weSizwe. A hehla leswaku vito ra yena ri susiwe tanihi mulawuri wa MK Party swi nga ri enawini. Khumalo a ri ekhoto le henhla ePitori. Matshalatshala ya Jabulani Khumalo yo khomelela eka vandla ra MK Party leri a nga ri simeka no tlhela a hlongoliwa eka rona ya ha mahlweni ni n'wi durhela. Leswi va kona ndzhaku loko a ringete ku endla xikombelo xa xihatla ku lwisana ni ku hlongoriwa kakwe ni swirho swin'wana loko va hehlaka leswaku a ku nga ri enawini. Hambiswiritano Khumalo a cinca xiboho xakwe endzhaku loko a kume leswaku vito ra kona tanihi n'winyi wa vandla ri ta vuyiseriwa leswi nga tikomba leswaku u tirhisa khoto hi ndlela leyi nga riki kahle. My Lord, there's no abuse of court process. My Lord, let me just address you. Let me just address you, my Lord. My Lord, there were attempts to remove the applicants. This is on the papers. There were efforts to resolve the unlawful removals. Efforts which resulted in resolutions, and later on there were then again fraudulent attempts by Duduzane Zuma and others to remove the applicants. This culminated in now the application having to be launched to deal with the status that changes, keeps on changing, doesn't change. That they had to come to court. It's not an abuse of process. Matikhomelo ya muendli wa xikombelo leswi swinene endzhaku loko magqwetha ya MK Party va byele khoto leswaku vito ra Khumalo ni swirho swin'wana ya vuyiseriwile tanihi vinyi va vandla hi siku ra 13 n'hweti leyi vhiki nga si sungula ku vekiwa siku ra ntshamo kambe va hi mahlweni no endla xikombelo xa xihatla. The point, my Lord, is that really, let me just summarize it like this. The cumulative effect of all these factors, my Lord, is such that your Lordship has no option but to send a message not just to these litigants but to other litigants out there that the courts, A, are not here as some political playground, and secondly, cannot be abused in this manner. Even this morning, my Lord, the abuses that have gone, this court has been overly patient, having to adjourn twice for a simple outcome which should have been a withdrawal of the matter and at least a tender of costs. Hikokwalaho ka sweswo khoto yi herise xikombelo no tlhela yi xupula Khumalo hi tihakelo. Mavandla na vativi va tipolitiki va na xivutiso xin'we ntsena. Xana vuxaka bya Floyd Shivambu na MK Party byi file ke? Leswi ta endzhaku loko Shivambu a tivise leswaku u ta va na nhlengeletano ya mahungu mundzuku. Kambe nhlengeletano leyi a yi rambiwanga hi vandla ra MK. Vativi va tipolitiki va ri goza leri Shivambu a nga ri teka ra mundzuku ri nga ha nyanya ku n'wi onhela hi tlhelo ra swa tipolitiki. What we have also observed with the MK Party is that there has been constant change of personnel in leadership or structures of the MK Party. People have been deployed to parliament and people were removed from parliament. People have been occupying different positions in the party and they've also been removed. But the MK Party was able, as a party, to come up with a constitution so that whatever they do is done within the framework of the constitution. And most of the changes that we see happening in the MK Party are happening in line with the constitution of the MK Party. Jacob Zuma has been given more powers by the MK Party, by the constitution, of course, and that makes him to be able to change the personnel
at any given time. And that is why now we have Floyd Shivambu having been removed from his position as the Secretary General of the party. Indeed, there are those, including myself, who felt that that was a demotion and the possibility would be that he could actually exit the party. Ba Stats SA bari inflation yi tlakuke kantsongo kusuka eka 2.7% ku ya eka 2.8%. Ku durha ka nyama hi swona swi nga tlakusa inflation. Stats SA bari swakudya na sonwa swo kala xihoko swi tlakukile nyana hi nxavo. Hofisi ya tinhlayo Stats SA va ri mixavo ya swakudya ni swilo swo pfumala xihoko yi tlakukile yi va 4.8% n'hweti leyi nga hela, ku nga nhlayo ya le henhla ku sukela lembe leri nga hela hi Nyenyankulu laha a yi ri 5.1%. Nxavo wa nyama wu tlakukile kusuka eka 3% ya n'hweti ya Dzivamisoko yi va 4.5% n'hweti leyi nga hela. Mixavo yin'wana leyi nga tikomba ngopfu ku cinca i ya petrol leyi nga chika hi 1.1% exikarhi ka Dzivamisoko na Mudyaxihi, leswi nga hunguta inflation yi va 14.9 wa tiphesente leyi a yi kunguhatiwile. Mutivi wa ikhonomi David Ward u ri inflation hi ku angarhela yi ve hansi tin'hwetinyana, nhlayo ya le hansi eka leswi a swi languteriwile. That is important because if people think inflation is going to be lower, then in fact inflation is going to be lower, because then people do not ask for excessive price increases of wages, as an example. So that is important. But more importantly perhaps is that since inflation has been around 3% for quite a long period of time now is perhaps the time for the Minister of Finance to reduce the inflation targets, to move away from the 3 to 6% band. Don't even set the inflation target at 4.5%, but set it at 3%. Now is that absolute wonderful opportunity to change the inflation targets, to change it to 3% in line with what the Reserve Bank would like to see inflation targets to be. Satetano, road or inflation ya switirhisiwa swa laha tikweni ya ha lawuleka. Hambileswi ku nga na swivilelo swa minxavo ya mafurha hikokwalaho ka nkwetlembetano lowu nga kona exikarhi ka Israel na Iran, ku katsa na switandzhaku leswi nga va ka kona hikwalaho ka swibalo. The underlying demand in the South African economy is very weak, and unless those numbers really move out quite far away from where they are now, I'm not too concerned about that. In fact, usually what happens with the international oil price is that there's an initial spike with a crisis like what we're currently experiencing, but soon the oil price is likely to stabilize and come back to previous levels. Komitinkulu ya Banginkulu yi languteriwe ku hlangana mahelo ya n'hweti leyi taka endzhaku ka ku hungutiwa ka ntswalo wa mali ya vulombisi n'hweti leyi nga hela ku ya eka 7.5%. Hi tlhelela eka hungu leri rhangeke emahlweni. Vuxaka bya Floyd Shivambu na MK Party byi tikomba byi fike evugimamusi. Hi Musumbunuko murhangeri wa vandla u hlasele Shivambu na khale ka Matsalanankulu Kulobye eka ntirho wo tlangela siku ra vantshwa eKwaZulu-Natal. Zuma u byele vaseketeri va vandla rakwe leswaku MK Party a ya vanhu vo tilavela rifumo hi ku tirhisa vandla. Mavulavulelo ya Zuma a ya komba leswaku vuxaka bya Shivambu na MK byi fike emakumu. Hi siku ra 14 Mhawuri 2024 ku ve ni ku cinca eka EFF endzhaku ka loko xandla xa president a yise papila ro tshika ntirho eka matsalana wa vandla Marshall Dlamini na president wa rona Julius Malema. I did not renew the membership of the EFF because I will join and participate in Umkhonto weSizwe party. I am not going to speak here in Winnie Madikizela Mandela House as to what is the basis of that, because that will be tantamount to campaigning already for Umkhonto weSizwe party. Shivambu tivise leswaku u ya eka MK Party ya President Jacob Zuma. So I'm going to be actively involved in Umkhonto weSizwe party and shape its direction and the politics that are obtaining today in South Africa. So that is to end the uncertainty or speculations that have been obtaining in terms of what is going to happen. Goza leri president wa EFF Julius Malema anga ri vona tani vuxengi khale ka president Jacob Zuma. Hambi leswi a ku ri ni swihehlo swa nkwetlembetano exikarhi ka Shivambu na Duduzile, Zuma, Shivambu
a yima hi leraku MKP hi yona ndlela yo ku tisa vun'we eka mavandla ya vantima, kambe swilo swi sungule ku kanakanisa endzhaku ka rendzo ra xivambu ro ya eMalawi laha a nga endzela mfundhisi Shepard Bushiri ku nga munhu loyi a nga baleka laha tikweni hi ku chava ku tengisiwa hi milandzu ya vukungundzwana ni vukhamba. Political parties that say they do not want unity with MK, we are going to unite voters underneath them and leave them alone as leaders. We've already started in KwaZulu-Natal. Endzhaku ka dyondzo leyi a yi nyikeke eThembisa, Xivambu u tivise hi ta ku susiwa ka yena eka vumatsalanankulu leswaku a nga yisiwa ePalamende. The national officials have had discussions with Commander Floyd Shivambu, engaged with him pertaining to his redeployment, and he has duly accepted this particular position as directed by national leadership. Loko swa tetano xiviko xa Zuma xa siku ra ku tlangela siku ra vantshwa a xi twakala kahle leswaku vuxaka exikarhi ka Xivambu na Zuma bya tshwama. We have one of us. Uphumeceleni asimncengi. Let me just tell you. Abantu sebeke baba o Secretary General kule sebe u7 manje. Kuba sidlala. Noma ngabe uzazi ukuthi umkhulu uyathandwa, uyikho konke, we don't care. We talk about our party. Hi mpfhuka MK Party yi ri kona yi ve na nkombo va matsalanankulu laha Xivambu swi tikombaka ku ri yena ntsena a lulameleke ku vumba vandla lerintshwa. Hi se mahlweni mahungu SABC. Ku nyanya ka vugevenga eka Malamulele swi koke rinoko ra Commissioner wa maphorisa eLimpopo. Commissioner Thembi Khadebe u ri maphorisa va tiyimisele ku tlherisela ndhawu liya eka ntolovelo wa yona wo rhula no hlayiseka. Khadebe a endzele eka Malamulele laha nga kondletela vaaki ku tirhisana maphorisa leswaku va hlula vugevenga. Vaaki va lokixi ra ka Malamulele va hanya hi ku chava endzhaku ka timhangu ta vugevenga bya nsele lomu makaya ya vona. N'hweti endzhaku ka mhangu ya ku dlawa ka Laveko Khosa, maphorisa va tshemba leswaku va khome vadlayi vakwe. We have arrested 4 suspects at all. The other one was permanently arrested because when they realized they were surrounded by the police, they started to shoot at the police. We had one of our members who sustained injuries on the arm and he's stabilizing in hospital. One suspect was fatally shot on the spot. Lomu switarateni vaaki va amukela ku khomiwa ka vahehliwa, van'wani va kombele vaaki kulobye ku tirhisana ni maphorisa ematshan'wini yo sirhelela swigevenga. Koba kwa nina hina vaaka ku tikwani a hi boxi ntiyiso loko a hi ri na vanhu van'wana hi byela maphorisa ntiyiso wa hina ni maphorisa nkarhi n'wana va ta kota ku pfuna, nkarhi n'wana hi fihla na swigevenga na hina vinyi. A hi yeni vanhu va ka hina va humesa swigevenga, van'wana va biwa a va poti vana va dlawa vanhu mukuva ku vabyuzwana vana. Hi nga ri mfumo wa hina wu le ku tikiseni ka xandla ku ri hi hlayiseka tanihi vaakatiko. A wu fanele wu humesa nyana tiforamu nyana ti jikajika matikweni na madyambu ti ri karhi ti rindza ku ri vanhu va ta kota ku va tshama va hlayisekile. Maphorisa va vula leswaku a swi nga olovi ku kuma ntilo wa vaehleketeleriwa tanihileswi a va tshamela ku tsemekanya ndzilikano. Tinhlayonhlayo ta vugevenga ti kombisa leswaku ndhawu ya Thohoyandou yi taleriwe hi vugevenga. Nhloko ya maphorisa laha Limpopo General Thembi Khadebe u tshemba leswaku lava nga khomiwa va khumbeka eka tin'wani ta timhangu leti vikiweke eThohoyandou. We believe their operation was not only here in Malamulele. When they get more heat in Thohoyandou, which we were focusing on, the crimes that they were committing, they deflected to Malamulele. Our house robbery in the main were in Thohoyandou and in the surroundings of One. When we picked it up that now it has deflected to Malamulele, then we realized it was based on several interventions that we have put in place.
General Hadebe u tlhela a tiyisisa eka vaaki va ka Malamulele leswaku xitichi xa vona xi tirha vusiku na nhlikani. Ipimani Balo wa Mangu ya SABC eka Malamulele. Bandyangu wa Likhona Force va lava leswaku wanuna loyi a hehlwaka hi ku dlaya n'wana wa vona a nga nyikiwi bail. Ntsumbo wa nhwana wa 14 wa malembe wu kumeke wu tsemeleriwile enhoveni le kusuhi na le ka vona eDurban Deep evupela dyambu bya Joni. Mduduzi Mnisi u hehlwe hi nandzu endzhaku kumeka ka ntsumbu mavhiki mambirhi lama nga hundza. Mnisi i khale ka mubohiwa. Nhlayo vaaki ni vandyangu wa Likhona a va ri ku macheni nakambe va koxa vululami eka ku dlaya ka tihanyi ni swisiwa ka swirho ka xinonyetana. Vandyangu wa Force va ri va twe ku vava swinene hi tihanyi leti nga endliwa hi munhu a va tshama na yena emugangeni. Lesicela kakhulu emthethweni kahulumende yanga ibail le ingathi a-applyele umfana angeke sive kamnandi uba angayifumana ngoba thi asiyifamily yakwa Force akumnandanga kuthi noba angayithola ibail angeke kube mnandi kuthi ngoba ulukhona ngeke asabuya yena eze kuthi. Va NPA vari va alala na xikombelo xa bail. Facing a count of murder related to the killing of Likhona Force. The matter has been postponed to Tuesday the 24th of June for a formal bail hearing. He has indicated in court his intention to apply to be released on bail, and we can confirm as the NPA that we will be opposing his release on bail. Vandzawulo ya dyondzo va ri va ta yisa emahlweni no nyika vadyondzi nseketelo wa swa miehleketo ni vandyangu wa ka Force. Since this incident occurred, but you know, with the counseling, it's not a once-off process. Our officials are continuing. We have a sister department, social development as well, because they offer to support. So we are monitoring. Nandzu u hundzeriwe eka Ravumbirhi vhiki leri taka leswaku mehliwa a ta endla xikombelo xa bail. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na dolara kambe yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 17 rand 96 cents, pondo i 24 rand 12 cents, euro i 20 rand 64 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $3,385 hi awunsi. Platinum i $1,307 hi awunsi. Nxavo oil yimbisi $75.31 hi mphongolo. Xipano xa cricket xa tiko xi vuye kaya na xidlodlo xa misava. Va teke xidlodlo xa World Test Championship endzhaku ko hlula Australia eLondon hi Mugqivela. The Proteas va fike eOR Tambo hi ku rhangeriwa hi kapteni wa xipano Themba Bavuma. A ku ri ntsako lowukulu eka vaseketeri lava va rindzele ku amukela ti-Proteas erivaleni ra swihahampfhuka ra OR Tambo. A swi tiva leswaku timbilu ta hina va ti tshovile ka minkarhi yo tala kambe lowu nkarhi wa leswaku hi va na vona hi tsaka na vona hi tiphina na vona hikuva these things a swi ti every day. For now a hi tsakeni na vona hi tiphina. Inkomu, congratulations. Proteas zo vuya swi fika zwino hapa, and then I wish the next time maybe ngandrene and then zichimbile ngajipingandene, so I do libonga ndilene. Danko. Mindyangu na vanghana lava nga vona ntlangu eka televhixini a va kotanga ku tumbeta ku nyungubywa ka vona. It's always nerve-wracking watching him play. You always get criticism as family and friends of the players, so it's difficult to watch them. Sometimes I switch it off and don't watch, but it's been awesome. It's been an awesome journey for them. Hi lowu nkarhi wu fikini, ti-Proteas ti fike laha kaya. Ku na ntsako lowukulu wa vaseketeri endzhaku wa majaha ya hlule na Australia. Vatlangi va tsake swinene leswi va nga amukerisiwa xiswona. For South Africa is a privilege, it's an honor, and to see how much people appreciate the work that we do is job done.
Pretty overwhelming, to be fair. Didn't expect this turnout. So, been many years coming now. So, I think it obviously means lots to the fans, and their support over the years for us has been massive. And to see them turn out today to be part of this celebration. Very happy. This is beautiful to see. Thank you to everyone for coming out. Nakambe maAfrika-Dzonga va va nyandza yin'we ku tlangela tingwazi ta misava, naswona vatlangi va khensa seketelo lowu va wu kumaka hi minkarhi hinkwayo, ku nga ri loko va hlula ntsena. Va tshembise tiko leswaku lawa ka ha ri masungulo, hi ku leswi va nga twa nantswo wa vungwazi va khomiwe hi ndlela yo humelela ku ya emahlweni. Kasi yalawa emakumu ya mahungu ya namuntlha na vhiki leri ku ta landzela maxelo endzhaku ka mavhengele ri perile.